I pozdrav ljudi, danas igramo Clash Royale, eto, klan čest je, trebamo do 10 skupljati, eto, tu je Ema, pozdrav tebi Ema i Mija i Viti, eto, prvo skrećemo sa free chestom, otvaramo danas ova 3 chesta i Golda, Jamesa, Canona. Ajmo, Gold. James, sada možemo, ali nećemo da se trošimo ja, pa sam dobro sam amortara ljudi. A dobro, ništa, idemo u Golden Chest. Skeleton, Minan Heart, Golden Heart i Knight, ništa posebno. Ali dobro, samo da napišem, dobio sam mortar. Eto, idemo da... idemo u materu pičku. To stavit ćemo na Fire Spirite. Eto, idemo samo da jednu rundu trebam da odigram. Ona je prijateljica. Ok. Ali nije mi prijateljica, jedino mi je prijateljica, ono, brate. Ali mi je kao prijateljica sa Zadra. Mi smo se upoznali, jedino na Clash Royale smo se upoznali. Dobro, ako hoćete, udite u naš klan. Zato vas molim, pozivam vas sve u klan. Makar vi bili, makar vi bili prva, druga, treća arena, nije bitno koja, ali bar da skupljamo za klan chest, onda kako hoćete, budite koja bilo koja arena, stavite na skeleton, opet, inače mortar se malo slabije kreće, oh my god, ajde, možeš ti to pokucati, giant skeleton. Ajde, uništit će mi, vidite, ali mi, hvala Ema, nema da će, ajde, poći, yes, bravo, Ema, hvala, stavi, bravo, Wizard, ja stavim Wizarda, ona stavi Ice Wizarda, ne, Wizard, ne, oh my god, Wizard je moj mali, daj fireball, majku ti jebem. Ovo rundo, eto, ubite me. Sad mi tu stavimo, eto, bitch, get out of way. Nisam ni primijetio da mu je king level, ne king level, majko mila. Da nama je 8, to sam primijetio samo dok ovi odu. Ajde, stavit ćemo, priznajem. Sada ću mi opet staviti, nije to zabavno, sad ću mi staviti ajde, skeleton armija. Ajmo, braćalska armija. Nemam se. Hvala, ne, Ema. Ali dobro ideš, inače, Ema. Ako me pratiš, ja ne vidim, napiši komentare. Sam malo, my god. Inače, ajmo do još, ne znam do koliko suba, zato jer treba mi subscribere. Eto, stavit ćemo opet mortara za svaki slučaj. Eto, mortar ide, pa ne tamo mortare glupe. Hvala. Inače pobjedio, skoro nas je pobjedio. Ali dobro, good game, eto ti još izgled, good game. Inače ne volim kad dobim silver chesta, ali dobro, Ema je 2-0 battle, čekaj, Ema, oprost, milo. No ne, bolja od mene, on ima legendarija. Ja nemam niti jednu legendarija, dobro, niti mi nije potrebno legendari karta, ne zanima me to tako, bitno je da ja imam karte s kojima mogu da igram. A ne, fuck, uništio mi bude.
stavimo tu. Znači treba puciti ako ne bude va. Eto, fuck you bitch. Majko mila. Gdje samo koje karte ima. King je. What the fuck is this? What the fuck. Znači, igrao sam, a gledali ste možda prošlu epizodu, kad sam pobjedio koji ima Mega Knightsa, daj ne, fuck, nisam ga, oh my god, ali imamo Mirrora, tako da ćemo opet, neću moći, sad ćemo moći, ajde, nemoj da staviti skeletone, stop vas tu skeletone. Ok. Znači ako niste primijetili kada princ ide prema ovomu. Sada se ček. Ja vam budem rekao kad se sjetim, ne mogu sada kažem. Te zaboravio sam imati skazno ljudi, nemojte da mi gledavati malo. Ćemo mi staviti. Eto, tako. I on je skupio 100% do clan chest. Inače, nemoj, hvala, bravo. Šta se pričeš, kao, plaćeš. Inače, ja sam zato samo da vam kažem, ja sam iz Donje Dubrave, a to je nekako selo i govorim kajkavski i zato malo ako me ne razumijete, napišite u komentare da budem govorio dobro, dobro govorim ja, ali da govorim onako kako treba. Bok mi džunem, opa, inače znam i tako govoriti. A nećeš ti njezinu peku, yes. Dobro, fuck. Oh my god, i tu stavim ne! Tu, va! Eto. Ajmo bre. Malo govorim srci zato jer gledam Muđa gledam nekada. Ajmo, yes! Pobjedili smo, good game, eto. Ups, ali htio sam. To i logiku ima. Dobro, arena 6, 100% neko kartica. A sad trebam i dek promijenit. Dobro, još dva, možda smo mi još. Oh my god, ovo sam kliknuo slučajno, oprostite. Ok, napisalo je ok.